Tripura Hastini 2023 Chongbari no kitingai 17 Gulagati ST Constituency ni bisingo khobjak Mohanpur Village Committee ni 25 Lombor Ketal Boot Office Piyok Jakha I Boot Office Piyok Jakmani naharmung angkha Chongbari wa party samung humung naikolei samung tangna bagai Piyogoi rekha Gulagati achuk thaini Tripura Motha Party candidate borom ganang Manab Debbarma 17 Gulagati achuk thai Tripura Motha no hamjanai kebang abni bagai beskangni shala bubagra saklaijak one last fight I choba keplai engnai hini saka borom ganang Manab Debbarma Awangka Sotonam Gulagati Assembly Mohanpur Bisini Harimangal kami 3 number ward Haikaba Boot Nongka Posis O jaga sengtene dukolam pure jaka party piece oro seng patini bage samung khainai tabuk to Chongbari very important taglai Chongbari very important abo ekta boot magna khalai atei tang inka gorom tantana kipili tuna bagai samprodayik je tongmani abono ses khaye joto dormoti miligani aboni bagai tini belai taglai nirbachon protokol nirbachon tangke je sorkar tongo bono paltogei ketal sokar tumnani omai sorkar jate joto dormonotei chole jani je sakni je dofani bini samotene adhikar manani abageino sini tabu bubagani party sini moharasani party Debbarma thano tini basawo andor simbol bai kengmabut bai pas khaye nei tini nago jaga misil meeting poster khaitong abageino tini party bisu program khaijago ora asuklaino bai ke seng nago habai sini bolni thani tabu komung nagna je khochabana boat Debbarma to bada onya tab buta denai awan tini ora party bis tini dulak khulga sir bahai roma to nang tini je party office Habanok khlogi maro ora phai nemeni aboto ani kami mogana Harimangal para nai nemeni jara meeting o nokhnai ekta nok karjia oi borok nokhojak means abono ekta phunugo lama বিরোধী হিনে Debbarma thon bade onya party tank omai keno 17 nong Gulagati assembly omke cholei tongo aboino kha khayo tini ojago keblak na bagai tai bisi jora rekha just time simse baki ora bubagani je thanchana nasigei jotono budoi keblai khairanai busuk ward khobjago party office baila abo 3 nong ward 3 nong ward simita na te suru 3 nong ward gabo sibai tini singoro 3 nong ward ni je para khojmani abo te simi sini tini o soba sab no giti party office kholo kan tini toro kemali ja tongo sini oro district president borongona omeri Debbarma tongo sini block president Gulagati ni borongona Porde Debbarma tongo omai keno sini Rina Debbarma district president TW ni bogo tongo ka teksa phai sobai ka sini gawde sabjunal ni chairman borongona Abon Debbarma bobo tongo omai keno sini YTF ni jara leader working president Shodep Chong tai working president tai TW ni joto leader rok oro khobjagei thanchake samung khalai seng KOKPIN tonglayo seng o thanchani je khorang abono seng phunugre nai bahai rok kha ka ward to kole na abon sajingo saka o wato phai nemen joto parani borok nukha khorcha karja oi meeting o phaija means oro Debbarma thabade oni birodhi tai krei hiniman थानाय को 2 तारिख को नुको पार्ट ऑफिस खाइमाने कताल इनके तिनी बो थाना हाय और संग खाइपिका पार्ट ऑफिस खाइमाने इनके जे 17 Gulagati कोइता पास तो माने पार्ट ऑफिस कताल खुलक जाका सर उसांगो बाय तिनी और खुलका ऑफिसिंग बुट ऑफिस तताबो चलि तंगो बुट ऑफिस खाना सने बिसिंग बेबा कंप्लीट नाय सिने Gulagati आंदर जे